Otherfore, mummy video imra. They say they are critical. Obaa Tiwaa asoja say wa me here. Oni ani aye president, His Excellency John Dramani Mahama so. Mummy entie. Fa wone to. I say fa wone to. Na Ghana say was oye lawyer no. Hey. Say one here no. Mesra wa enya law school bi no ko yo. Hey. O be pe o na adu. Hey. So o so president of trumu. Hey. O ke ka na ko president office o ko be na di no. Obaa Tiwaa say yewra His Excellency John Dramani Mahama onfa warning ento ne office wo so onhia sewa amehie ewo ho. Edi enti no akasa Obaa Tiwaa say wono Obaa Tiwaa na hu say ene president John Dramani Mahama opetrumu opeto akese enti sewa amehie eko chinchim ne to e de akire ye ne president enti president fa warning to so onhia no ne office ho mom ye ntie nan eh ensema akese On die Ghana nia. hey Ghana nia. Ghana ni. Untie no. It's alleged. Alleged. Ghana nia wo de. Wo de comment section will be atro so Obaa Tiwaa sam na wo kan emu odu. Anu ehye entifa alleged to o se de ne alleged. E de alleged no wo kan wonim ni pefe se ne president sebi opetrumu. Hey. adwuma be kwa koma de ente se. So Obaa cross wa ware a. Hey, Muntio. Hwe ye no ama okura me no. Ba chaw. We. Obi akoni school. Ka se ye hu yanka. Ewie. Ezo na catch. Hey. Saga ne de. Uma wa ware. Na za uma wukuru ko hu na obedi ukuru no. We. Obedi no. Dia wa ya no. No evidence. Dia wa ya no no. Sesi ade Obaa Tiwaa me kanipi akaneta. Sesi a ye nua ba se wa me here. Oya loyo. Se udi rough obesi wa hwe Ghana kura ntumi nsi ho biem. Ensema akagu ne so no. Oba Ghana, oba bechirem. Oba bechire obi kuno ne kodi ye. Ana be chirem obi kuno ne kwabo atopre enti wo so ne sere ene abasa ei obedi ukuru mesra mo muntie ya be choka ewo media ati said ye obi kodi ye ya wode beto abonten emfa yesra mo woni se wukuru ya responsible man na se wudo wukuru na onya asem a don't go there we Obaa na se wunya asem na se wode be kwa bekisho se unikunu because ono de nature sesi a Obaa Tiwaa ade a wuye utan hyesewa am here image sesi a no wa wie school ese oye adwuma no wo say ne credibility wo say na nimonyam sesi a announcement kesi we ya wo ye say mo obi amfa na adwuma nkoma no ye say esujafo nko a ene kwa ko hu sewa am here awarefo ne de o mani tumi so mkwa ko hu sewa am here so nko ka o masem ema no asem papa chambers ya wo ba ko nyina no wo de obete nwase muntio obete wani na wo ma ye de fa obi na bill di no na bill ya ne sise reki ene di Yesu na bill ene di no ara na bill no nya nipa ana hosasli it's alleged afedo de alleged abo akoya na nim twia se ba ko fuafo mu kwan be mana waya soro ha sa de enye obi ba Obaa Tiwaa be ma waya mintim we Radi nyame gewe ya hwe ya obegu asante fo mani mu ase
se Obaa Tiwaa se wa me here e na ode ne ho one na de ne body di ode baye efa ho ben se si ada de lumba ntokwe ya mo kun mo ya mana ko too far dodo e ko dirty dodo adai e na ese mbegu obi anim ase mbegu ne ho fin saa we de se wa wo ya loyo wa sumu a Obaa Tiwaa se mo obi amfa na adwuma mra because nipa no oba no aware a wo ya bema obeche no ene nada wo ya oba so a obeji ni kunu efre ne nsem Obaa Tiwaa asem a wo kan kire se o tanishi o image we adwuma kura hwa no nya bi adwuma bebo enti take action oba lawyer mami lawyer yesre wa for Obaa Tiwaa set example my wate se se ehun so we law school ho odin ubetumi atwitwa age wa ho nafa your friends tabo to Obaa Tiwaa so se mo odin bi because disgrace no ya doso wodo anim etwitwi fom edodo adai dade lumba wo ba akopɛ enimu amani hunu enimu kekawa hey oh my Ghana yo